Hello again, turabashimiye mwese bakunzi ba Mugire TV. Ni Mr Sam nk'ibisanzwe. Dushimiye ni mwakoze subscribe mwese. Turabashimiye cyane. Kandi tubwira n'abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Uyu munsi tugiye kubereka umuvuduko uri hagati ya internet ya 3G na 4G. Izi internet ubundi ni internet muri rusange yabonetse mu myaka igiye itandukanye. Ngira ngo murabibona muri video turabibereka neza imyaka internet yagiye ibonekamo muri izi generation. Ubwo ngo G bavuze ngo 1G, 2G, 3G, 4G na 5G, ni ukuvuga ngo ni ama generation. La G ni kishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze internet ya 5G, ni ukuvuga ngo ni internet yabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2020. Gusa ko turaza kubereka imyaka zagiye zibonekamo zino generation zose ko ari eshanu. Gusa ikindi turabereka umuvuduko ukuntu zigenda zirutanwa hagati ya 3G na 5G. Ni ukuvuga ngo 3G yo turacyayikoresha cyane, ariko 5G yo irarenze cyane, yabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ntabwo abantu baratangira kuyikoresha cyane, ubu bakoresha 3G na 4G. Muri iyi video rero turabereka itandukaniro cyangwa se download speed, umuvuduko internet zidownloading aho tuzigereranije 3G na 4G. Tuguhaye ikaze rero, kandi turabashimiye mwakoze subscribe. Turabashimiye cyane byimazeyo bakoze subscribe, ni ingenzi cyane, kandi tushishikariza n'abandi batarakora subscribe kora subscribe byibuze bakanadufasha. Biradufasha cyane. Gusa ko 5G tuzakora indi video yigarukaho mu buryo bwihariye. Gusa icy'ingenzi uyu munsi ni uko tugiye kubereka itandukaniro mu buryo bwo kudownloading cyangwa se kumanura ibintu kuri internet nk'uko twabisobanura mu Kinyarwanda. Download ni ukumanura ibintu. Ibyo turi buze kubereka uburyo bikorwa ku mivuduko itandukanye ugereranije internet ya 3G na 4G. 5G tuzayigarukaho neza mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo ubundi internet nk'uko mubibona, internet ya 1G yabonetse mu mwaka w'ibihumbi 1980. 1G first generation. Mwaka w'ibihumbi 1980 ni internet bakoreshaga telefone za kera. Gusa ko nayo iyi ni ya internet bakunze kuvuga ko atari wireless. Wireless ni ukuvuga ngo internet y'inziramugozi, ariko iyi ya first generation yari iy'imigozi. Iyi ntabwo yari iri wireless. Ubwo ngo mu mwaka w'ibihumbi 1990 haje 2G. 2G yo yari wireless, ntabwo habaga hariyo imigozi. Ibihumbi 2000 haje 3G. 3G na n'ubu ngubu turacyayikoresha. Ibihumbi 2010, ubundi ni mu mpera z'umwaka wa 2009 na 2010, no mu ntangiriro z'umwaka wa 2010 nibwo haje internet ya 4G. Mu mpera z'umwaka wa 2009 na 2010, no mu ntangiriro z'umwaka wa 2010 haje internet ya 4G. Hanyuma muri 2020 haje 5G. Gusa ko 5G yatangiriye mu Bushinwa
izanywe n'ikigo gicuruza amatelefone cyitwa Huawei. Nicyo cyazanye 5G, nuko ubu ngubu itarajya ahagaragara neza kuko Amerika nayo ishaka kujya kuba ariyo iyisohora bwa mbere. Aya ni amwe mu makuru twabakusanirije agaragaza imyaka zino generation cyangwa se zino internet zagiye zibonekamo. Ni ukuvuga ngo mu mwaka w'1980 haje 1G. 1G ntabwo yari wireless, imwe bakoreshaga ntabwo yari inziramigozi, bakoreshaga ibintu by'amasinga nyine ahuza ahantu bagiye guhamagara. Hano ni cyagiye bakoreshaga ibintu by'iposita, kohereza amabaruwa n'ibiki. Mu mwaka w'1990 haza 2G. 3G iza mu mwaka w'ibihumbi 2000. Hagati y'ibihumbi 2009 no mu ntangiriro z'umwaka wa 2010 haza 4G. Muri 2020 haje 5G. Rero izi ni generation zigaragaza ukuntu internet yagiye iboneka mu byiciro bitandukanye. Hanyuma tugiye kugereranya hagati ya internet ya 3G na 4G. Download speed, uburyo zidownloadinga ku muvuduko utandukanye. Ni ukuvuga ngo 3G, hano tuzabona 3G ushobora kubonaho handitse ngo kbps. Akantu ubundi niko gashatse gusobanura download speed. Ni ukuvuga ngo ni kbps, bishatse kuvuga ngo ni kilobyte per second. Ni ukuvuga ngo internet ya 3G internet ya 3G idownloadinga cyangwa se imanura ibintu kuri internet bifite megabyte 200 mu isegonda. Ni ukuvuga ngo uramutse udownloadinze nk'akantu k'agafoto gafite megabyte 200, ngo mu isegonda rimwe kaba kamaze kugera kuri telefone. Iki nicyo bishatse kuvuga, kilobyte per second. Uvuga ngo kbps nicyo bishatse kuvuga. Uvuga ngo internet ya 3G idownloading ibintu muri megabyte 200 mu isegonda. Ubwo nawe urabyumva, niba ari ikintu gifite mega, ikintu kimwe gifite mega, uvuga ngo mu masegonda 2 idownloadinga kilobyte 400, mu masegonda 4 ni kilobyte 800, masegonda 5 ni kilobyte 1000 ni mega. Uvuga ngo ikintu gifite megabyte imwe, internet ya 3G kidownloadinga mu masegonda 5. Ni 3G na n'ubu turacyayikoresha. Noneho ukibaza ngo 4G yo idownloadinga gute, ikora ite? Nibyo tugiye kugarukaho. Ariko 5G turi gutegura indi video nziza izakwereka uburyo yo noneho ari agatangaza kabisa. 5G iyi ni 3G gusa kurumva nayo turacyayikoresha kandi nayo ikora ibintu neza. Uvuga ngo nk'indirimbo ifite megabyte 3, 3G ya downloadinga mu masegonda 15. Indirimbo ifite megabyte 3. Twagiye kuri 4th generation, internet yo muri generation ya 4 ni 4G. Ngira ngo murabibona neza, handitseho 1000, hagati ya 500 n'igihumbi megabyte per second. Uvuga ngo internet ya 4G idownloadinga, murabyumva ko itandukanye cyane, iruta 3G. Iruta 3G kuko yo ngo idownloadinga ibintu biri hagati ya megabyte 500 n'igihumbi mu isegonda rimwe. Ni ukuvuga ngo niba ari filime, ni urugero, ifite megabyte, ifite giga, ni ukuvuga ngo megabyte 1000 ni gigabyte. Ifite gigabyte, internet ya 4G ya downloadinga cyangwa se kuyimanura kuri internet
mu isegonda rimwe, megabeti 1000 ni giga. Tutuntu rero ushobora kuzajya utubona nko muri telefone ugiye muri setting bino bya kbps cyangwa bino bya kbps cyangwa mbps. Ibi ngibi muri phone setting hari amakode ukoresha ukaba wabibona nk'amakode menshi tugenda tubereka muri video zitandukanye tugarukaho, tukubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo video yindi tugiye kuzakora ivuga ku buryo 5G iyo ikubye umuvuduko izi ngizi nayo turi kubitegura neza cyane. Niba utarakora subscribe niwo mwanya wo gukora subscribe kugira ngo nayo uzajye uyibona n'izindi ujye uzibonera ku gihe. Iyi ni 4G megabyte 200 nako gigabyte mu isegonda. Ntabwo urabyumva, iyi ni umuvuduko udasanzwe. Ibi wabibona neza ubaye uri nko kuyikoresha nimba ufite nka telefone ikoresha 4G kuko telefone zose ntabwo zikoresha ino internet. Iyi ngiyi rero irakora cyane ku muvuduko udasanzwe kugira ngo nawe urabyumva. Ikintu gifite gigabyte kukidownloadinga mu isegonda rimwe, ubwo wibaze ngo 5G izaza imeze ite. Ni uruhare rwawe rero gukora subscribe kugira ngo tuntu tujye utubonera ku gihe hamwe na Mpukire TV. 5G iyo kabisa tuzaza tuyibabwiraho neza, gusa ko muri 4G tibagiwe ko iyo uri kugenda gake bitewe n'ahantu uri downloadinga megabyte 100 mu isegonda. Yino ni minimum, kuvuga ngo iyo uri ahantu itari kabisa yacitse cyane ishobora kudownloadinga megabyte 100 mu isegonda. Gusa nazo ngira ngo ni nyinshi cyane, ikintu gifite megabyte 100 mu isegonda rimwe urumva ko 4G ari internet mu by'ukuri idasanzwe. Ahangaha rero twakoze comparison, ahangaha twakoze comparison igaragaza uburyo 5G hagati ya 3G na 4G. Urabona ko turimo kudownloadinga ibintu bibiri, ndiri kudownloadinga ibintu bibiri. Twakoreyeho rimwe ni ibintu ndi kudownloadinga kuri Google Play Store. Ni nk'aka application muri make. Ngira ngo niba downloadinga kuri Play Store bigenda gutya, kuvuga ngo nakoresheje isaha mbidownloadingiraho rimwe. Ngira ngo urabona ko mbidownloadingiyeho rimwe. Iyo uri kudownloadinga ibintu kuri Play Store ngira ngo ni gutya bigenda, murabizi. Ngira ngo witegereze neza ahangaha kano kantu kari kuzamuka kuri iyi telefone iherereye ku ruhande rw'iyi saha iriho. Urabona ko hari kwihuta cyane, ubu niho hari internet ya free ya 4G. Iyi telefone iri ku ruhande rwa ruguru hari internet ya 3G turi kugereranya. Niba 3G idownloadinga megabyte 200 mu isegonda, 4G ikaba idownloadinga hagati ya gigabyte 1000, hagati ya gigabyte 500 n'1000 mu isegonda kuri 4G. Kugira ngo nabwe murabibona neza ahangaha ko kantu nshaka kubasobanurira ibyo na downloadinze ibintu bibiri nka application kuri Play Store. Ngira ngo nawe niba uhakorera ni gutya bigenda iyo uri kuha downloadingira. Ngira ngo urabona neza ko iyi telefone iherereye hamwe n'isaha niyo ifite 4G, iyi ngiyi ya ruguru igakoresha 3G. Ngira ngo urabibona neza kano kantu kari kuzamuka, urabibona neza ko niho hari 4G, mu gihe hari 3G ni kuri iyi telefone ya ruguru. Murabibona neza ko
4G ya itandukanye kabisa, irihuta cyane ya ibi nkora downloadinga. Ahangaha n'aka kantu gashobora kubikwereka neza cyane. Nkwibutsa ko ushobora no kunkurikira kuri Instagram, nitwa Mr Sam Official. Genda ukore follow, tujye tubana buri munsi kuri Mpokere TV utuntu tw'ikoranabuhanga. Ahangaha nako gashobora kukwereka uburyo kudownloadinga kuri 4G byihuta cyane. Urabona ko ukozeho go, rakozeho, urabona ni gutya n'uyu muvuduko bigendaho ubundi kuri internet ya 4G. Tukubwira ngo niba utarakanda subscribe, wakanda subscribe kugira ngo iminsi iri imbere tuzakwereke internet ya 5G, tuzakwereke uburyo iruta izi ngizi zose. Kandi niba warakoze subscribe turagushimiye cyane, kandi tugushimiye kuba warebye n'iyi video, ni iby'igiciro cyinshi.